ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯒꯤꯇꯥꯔꯗ ꯐꯤꯡꯒꯔ ꯄꯤꯛꯀꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯦꯛꯇꯤꯁ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯕꯤꯒꯤꯅꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯤꯗ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨ ꯑꯣꯄꯟ ꯏꯁꯇ꯭ꯔꯤꯡꯗ ꯍꯥꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯦꯛꯇꯤꯁ ꯇꯧꯒꯅꯤꯀꯣ ꯑꯍꯥꯟꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄꯤꯛꯁꯦ ꯌꯨꯁ ꯇꯧꯗꯕꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯤꯡꯒꯔꯁꯤꯡꯁꯦ ꯌꯨꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯈꯪꯒꯗꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯤꯡꯒꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡꯁꯦ P I M A L ꯊꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ P ꯍꯥꯏꯔ ꯈꯪꯅꯩ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯃꯥꯔꯤ ꯀꯣ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯃꯥꯔꯤ ꯏꯟꯗꯦꯛꯁ ꯃꯤꯗꯜ annual or annual or amazna little l's P I M A L pimal first exercise akhoi 6 string dagi hawani 6 string da akhoi gi P jina primary jina down lomda makhada kotha bai dar P aduga index I jina second string da B da ko open string B da mathakta kot khalakpa hauna hona tawani ko P I P I P I P I yam tapna sine khoi first exercise kamain tawani P I P I P I P I 1 2 3 4 1 2 3 4 P I P I P I open string da aduga second exercise na kamai tawani P I M M P I M M haibadi middle fingers na akhoi gi first string da M P I M P I M P I M P I M up da haibadi kot khalakpani ko P I M aduga third suba exercise na P I M I yamna tapna P I M I P I M I P I M I ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯌꯥꯝ ꯇꯞꯅ ꯇꯧꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯊꯨꯖꯟꯕ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯝꯕ first exercise second exercise and third exercise sumain tawani aduga mathangda akhoi chord se pairaga with chord ta ahamda akhoi G jana pairaga tawse G major next C next D haibadi G C D C je khoi sumain pai nai aduga sumain par yam line C G gi position du da makha am kum thagar lore C D sida khoi same exercise 1 2 3 da khoi practice tawani P I P I P I P I mathangda P I M P I M P I M ahum subamu P I M I P I M I P I M I sumaina G chord sida next akhoi C da paire C da pai kan da khoi sidagi P je hogani primary je P I P I P I P I P I next P I M P I M P I M P I M third exercise P I M I sumaina aduga mathangda D pairani D major aduga D sigi open string D dagi honi ko haibadi fourth string dagi P P I P I P I second P I M P I M P I M third exercise P I M I P I M I P I M I D G C and D punna muk tawminase exercise 1 and 2 and 3 P I M I P I M I
ꯌꯥꯝ ꯊꯨꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯧꯕꯀꯣ PIMI Okay, higher exercising say koi beginner sing hoina 1 2 3 ahum se punai koi step by step te am tapna practice tawina se. Okay, thank you so much.